Tungka itu cini media friend dong kini kaisa kok kucar meng sing bises ke masaka sing itu saya mana cini kenai takuk cini guru podobai Rajiv Devarma bro Assam bari Bidya Bilni bro ndok ekdom bodar bagi fajak ang bonro thangka cini belai kene kepal hambia humano bro bina dusui perkuno samang hamjak laima kiri, piaba baru bodar gandar tunggu, tapi sen kami saima kah baru ni keto, takkan baru keto ayang pensiun paro, Indian ni kelai abo, kinto pensiun paro, baru maje aro fasal kelai lego keto kelai lego, hanya perpelai mereka tangui itu mani, kinto asma kotak kelai, baru no Bangladesh ni bidiaro, baru dom paika. Kini sen saya maka baru kena kuno proof kuri, baru sama hamil klay mani, awak kuno baru nero proof kuri, apa no, baru ni sengkai baru border cross klay mani, abo ini kuno baru ni visa nada gya, abo sabtu baru ni sayangka. Piaba sen kena ka abo hai ke thang pano, 3 mas bising baru yogu, abo ka ain ni mote, sen kena mani ain ni mote 3 mas kena baru yogu, piaba Borono ke bocor naik kerikha, boro 11 mas maka dekha 11 month, aw belai kano kapal hanjangka. Pia baseng onek cesta khai bani bisimbo. Nero sai makana ani department hoite ang neje 3-4 bachi tsuikha. Ani torodot document tongo sini High Commissioner of India to Bangladesh Bikram Derai Swamino ang 2 bachi tsuikha. Kamu keba ang bisi interest nama hangkai abo ale elakani baru kelayo Assam baru ini 26 number constitution kelayo ang baru chini wo te baru poribar tabang mana ro paika abo yang belai kana kanangka mana 2-3 barang citi sugia chini High Commissioner no abo bisi go ang belai hambai maranai kroksa ne bondu chini Jara Foundation ni secretary Musahib Ali bo ang bai tabu tongo bo belai kena sakar obono sung samang klaimaka chini Jara Foundation ni secretary Musahib Ali bo 2-3 bar thangka Bangladesh thangi baro ukilo brongkha chini advocate Komolendu Das aro Moli wadani bo chini ukil sung bono bromkha tai aroni bisai chini MP Dr. Abdus Sahid Muli Badani MP, bolong beseng, boni saja beseng manka, angni jawab onai bakok saka, te cini Musahib Ali bo thangi malaika, te arang DC Nahib Assam DC Muli Bajar, boy beseng onai kok salaika, itu baru bising tui, baru beseng piau maka, tabok beseng baru maka baru paisinai, puila waisa paidan kok tu mani. 3 tarik Oktober, kinto apro bahina usung to Malia, abo chini Home Minister hoite clearance maya, chini Minister of Home Affairs, au Delhi ni are permission na nango, ahagi abu bro phai Malia. Kita boke sung clearance ka, sung Home Minister hoite permission maka, sung chithi maka Home Minister hoite, te Bangladesh ni hoite sung chithi maka, phai ne 12 tarik December, abo confirm ka, khana bro phai sinai, thik bro 10টা সময় বড় সারনাই গেছেন বড় 12টা সময় চিকন চার ফাংশন খাইয়ে जों কৈলাস শহরাव जों বড় ওয়েলকাম খাইনাই আবং जों दाउ रेडी दङ आं जत डिएम नाव सावका কৈলাসরन डिएम তে খয়নি डिएम বড় কোনো চ খাই दङ हेल्प खाइ दङ खाना ঠিক 12টা সময় কৈলাস শহরে जों थांनाय বড় जों राजीव बाई गुरुपद जों तय फैनाय अरबि सानाक्लायो जों বিশেষ ভাবে আমি হামবাই মারো তিনি আনি বন্ধু খরকসা যারা ফাউন্ডেশন নি Musahib Ali bo অনেক চেষ্টা খাইকা আমনে বেলাই হামবাই মারো নাই বনি বিসিং তুই जों হাই তিনি কাম সাকসেস সংকা হাই হাংখাই তেইবো বিমান মান খামो जों সাইমা বাংলাদেশ नि কে বুকুরই আর বরনে আইন কানুন আলাদা বড় ইন্ডিয়ান আইন বেবর চলাইয়া বড় নিজের বড় আইন আর নিয়ম কানুন দङ আমঙ্গই जों bono tikhona belai dekha जों गोबां media जों नुखा
गोबां आलादा आलादा कक सालायो फियाबा आसल जों ककनो मा सालायनाय बिसेसके आं दिनै मौलवीबाजार एमपि दिनै आब्दुल साहिब bo doctor bo kita bo khajak bo bangna kok salaikya bo to bele help hakya bunbang I really appreciate and give my regard to our MP Dr. Abdus Sahib MP Maulibajar for his initiative for his contribution I will never forget and especially I also would like to thank the DC Maulibajar Nahif Asan he also have done a lot of performance regarding these issues. And also I congratulate and I really thanks from my bottom of my heart Advocate Komalendu Das Maulibajar. He also helped us for their release. Therefore, I on behalf of Tripura government and on behalf of myself and on behalf of the Jara Foundation, Musahib Ali, we give our best regard and thanks for their active participation and contribution and helping hand for releasing our two Indian national, Rajiv Devarma and also Gurupuru Devarma. They are very innocent. They have detained around 11 months in Maulibajar jail. But fortunately, this is already clear. Coming on 12 December, they will be released and there will be repatriation will take place. And I myself, with our whole team, will go and visit, will receive him and in Kolashihar. And also I give thanks to the DM Kolashihar, UK Sakma. He also worked very hard for these issues. And also DM OS. Both of these DM OS and Kolashihar DM are really contributing their performance. So I give my heartiest thanks and regard to them. Bonibang ang balay hambai maronay. Taibo chini kabang ma chini oroni ni NGO rok kabang ma chini borok haino borok bang surika ti borok bang samkhaika ang saisungya se kabang ma chini ti prasaro haino jotona khanangjak dokhanangjak borok kuno sam hambya kraima kri borok kuno criminal activities boniyaw kri borok suja borok kaham tamang kheba waisu su borok bodar tongma ba borok waisu su fencing paring thango apron borok dos kheba o sababik kom hayango sudu borok chimiya Jabrok border kinara tonai rok borok thang phang lai tonglai bihaba adro borok kapal hamya borno arang bidia rok borok rom tlang thangka borno bagi sung kapal hamno mano chini chesta bai te chini ani borno mano chesta bai te ang hambai maronai chini Bangladesh High Commissioner India ni Bikram Dorai Swami boga personally ang kauro salaikha te bona chithi busuikha bo bhaino boni contribution butongo boni mang I really give heartiest congratulations and thanks to our respected Bikram Dorai Swami for his contribution and for his performance. Thank you very much.